Wih, mantap. Lumayan mas bro tarikannya. Wih, lihat belutnya keluar mas bro. Wih, wih, mantap mas bro. Ayo tenaga apa? Kayak Mariana tuh. Wih, wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Sunda Ngobet, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Jadi konten kali ini saya mau mancing belut lagi, teman-teman. Untuk lokasi spot pesawahan yang baru ditanam padi, teman-teman. Oke. Seperti inilah spotnya, teman-teman. Oke, mantap. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe-nya, teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini, teman-teman. Oke, tanpa majak basa-basi, kita langsung gaskan aja, teman-teman. Satu lubang mas bro. Ini dia lubangnya mas bro. Lubangnya agak kecil ya, tapi mudah-mudahan ada isinya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke mas bro, kita langsung pancingin. Ih, lihat mas bro, ada belutnya mas bro. Ih, lihat keluar belutnya. Bisakah bersuara? Ayo Lut, bersuara Lut. Ayo Lut. Wih, mantap teman-teman. Ini dia teman-teman lubangnya. Cantik teman-teman. Wah, seksi teman-teman. Lubangnya. Wih, belutnya kayaknya kelaparan banget ya teman-teman. Belutnya lumayan. Oke, mas teman-teman, kita tarik teman-teman. Iya, iya, ayo luwet. Iya, lumayan teman-teman. Salam satu hobi, salam ngobet. Dibantu subscribe teman-teman, mantap. Aduh, mantap teman-teman. Ih, mantap. Disambar mas bro. Oke mas bro, kita langsung coba testing tarik. Lumayan mas bro tarikannya. Ih, lumayan babon teman-teman. Lihat. Lumayan pong, rada badak pong. Wih, lumayan. Untuk spotnya deket sawah. Spotnya deket sawah teman-teman. Ih, mantap.
Salam satu hobi, salam ngobet, mantap. Lumayan. Satu lubang mas bro. Ini dia lubangnya mas bro. Deket eceng. Kita langsung testing bro. Wih, lihat mas bro. Langsung ngeburial mas bro. Wih, lihat belutnya keluar mas bro. Wih, wih, mantap mas bro. Mantap sekali mas bro. Spot sawah emang benar ya teman-teman. Spot sejuta umat. Emang benar ya. Kalau spot sawah itu gak bisa dilupain teman-teman. Sensasinya mantap-mantap meskipun mulutnya kecil-kecil ya. Kayaknya kelaparan banget ini mas bro, mulutnya. Ini lubangnya mas bro. Oke mas bro, langsung tarik aja mas bro. Yo, 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 lumayan mas bro, lumayan. Strike juga mas bro. Salam satu hobi, salam ngobet. Jangan lupa subscribe. Jos. Oke mas bro, satu lubang bawah air mas bro. Ini nih, kelihatan. Oke, kita bakal langsung pancingin mas bro. Mudah-mudahan ada isinya mas bro. Wih, lihat mas bro, langsung ngebul gitu, keluar, langsung keruh. Wih, ih, mantap mas bro. Ih, tarikannya mas bro, gila mas bro. Oke, kita tarik mas bro. Bismillah. Tap. Lumayan mas bro, lumayan. Oke mas bro, salam satu hobi, salam ngobet. Kita lanjut nyari lagi mas bro. Mantap. Oke mas bro, katanya Jekiripan dapat sambaran mas bro. Oke, cek. Ayo tenaga apa? Kayak Mariana tuh. Ih, wih, mantap. Mantap mas bro. Ini dia jekripan mas bro. Oke, mantap. Salam satu hobi, salam ngobet. Jangan lupa subscribe teman-teman. Mantap. Oke mas bro, satu lubang sudah saya temukan. Ini dia lubangnya mas bro. Kita bakal langsung eksekusi aja teman-teman. Wih, langsung, wih, mantap. Langsung disambar mas bro.
Oke mas bro, kita tarik aja mas bro. Ih, mantap mas bro. Salam satu hobi. Mantap. Salam satu hobi mas bro. Salam ngebet. Jangan lupa subscribe mas bro. Mantap. Oke.